Okay, fescar má thu duine agus fáilte do chlub Irise an Pól. A nach ha sin go má fósnach go bhfuil ar Joe Gàidhlig, Tim Armstrong. Well, ba chóirgá rá sé Tim Hain a stéich a chlub Irise rás an daimhlíon arás a cha sinne bhí anam ag Foghlam hítear an bhí garú an nuí agus rééis an bliana. Ach bhhailín fáilte mhór chur Tim agus chodeánach a bhí tíla gach bliana ar an paper a líbre bí a brín rain a nach níon paper ar a bhfuil cultas go mag aonte nach. Teaching students to pronounce English, a motor skill approach in the classroom with Piers Messum agus Roslyn Young. Agus hamin tú san dáchas gan bí Tim a brín rain mé dhéin mar a gúd ag an rannsachadh seo go bhí a bhí go féimigein an súna Gàidhlig. So gun an cáir rá, le mé le Tim an stúr a gáil agus ar tost tron paper a seo. Fescar má Tim. Fescar má Roddy, agus mór an teag. Agus fescar má thula duine, teag le thula sin tían ana chuine fagin an ná. Also, can you show me the Roddy be me a market of paper teaching students to pronounce English, a motor skills approach in the classroom. I could sound like Piers Messum, I guess Roslyn Young, a high. I guess Kaiolish ounce nearish RELC journal, Davlianadash, down in Davilas Davilas if I guess Jiddick RELC in a regional English language center out in Singapore. So Shaw out in Doi Shaw and Yiddish Againn Institution. I get some mach as Czechish Nabir Lukusonricha. I heard me in paper shar salu givelmi at a via mjorchug him gracia caged. Kimina hage fhuaimean a hekish out in full to vein the Gaelic. I guess it gachida. Vami a shirig rannsachadh get a case shot, I guess, Lord me nach the reinig mòran rannsachadh Czechish fhuaimean and Louis Foghlam Fogi, each a gruka shot. A chamor rannsachadh in a-nis a machar Czechish fhuaimean ounce and arsenal. I guess Clark and paper shot at it, salu can roi kolach can gavig and mo Czechish a kleckig out in full and bulky. En stocha aan de tra hierin. I guess good image briner shinnik and jedig. A kujach I saw you can row and mo Czechish gacha karkol kuchin accuracy hin a vis mihin a klekkig marha lishna olinichagim aan gal is connell through. Hashin edavi a brian als the Cunnyvin shaw moon a triplichin hake sgoilearan aan en full intervene gal be a togo grammar na gal. I guess a bechkig sgoilearan is sin a taring rannsachadh the international aan en full and bogi. Guhari rannsachadh chi in America Canada. A kujoch ha Joanna Shakin in niche nach be sgoilearan aan en full intervene Gàidhlig. A togail fhuaimean na Gàidhlig mar a bhí in August. Agus get the ha in paper shaw a marker Czechish fhuaimean na Birla hami a geri a chleckig out in mjorchug na triplet in a haginja le fhuaimean gan in full and Gàidhlig. I guess inertia in mjorchug kujoch had fuaimean yana triplet in shaw. So in June. Sure, go bishene. Gleva, be me macher tree casten. So here cased. Persona half full of the Gàidhlig who did it decline out and fall into the Gàidhlig. Carisminia could get in triplets. J had did it mean Shingus origin. Snursion tuned again a paper I guess quite J hounds the motor skills approach shot a Messum it's young. J has a keel I guess it's J kind adultro adultro et in a che in a accuracy can he achga. Bishin a nurshin Hamindachus and Yorcha get a case shot and Gavin mo check a shot kleckig and Louis form to vein the Gàidhlig. A Toshach Glacian triplage. Given a fisa he got triplage down.
a good go ferrican agin go triple down, ach go fian shakin go triple down. Agus an urshin Cursan Maruj a bel triple jake eik klein le form hug an en form in the Gàidhlig. So Tasha can you lay bacon rannsachadh arain clarinets, I guess Shaw out in paper phonetic variation in Scottish Gaelic laterals, a Hannick amach ounce in Yiddish Journal of Phonetics out in Davilas I guess by Dr. Nance quote as the Ellen. I guess but I feel like I've had 3 Ellen knocking ounce in Gaelic El Veladach Doracha El Palatach I guess inertian El Alavilach I guess and Shaw beginning data an El Palatach we saw Judic Matter Shemplet I guess an El Palatach became Yagiv Shaw El a Yev Shinle El Kulik Toshak Fakel I guess Gunshevachig maar leeuwen, I guess, leef. Ach kutjachen el keel aan een meenuit jedig fakel, maar een simpeler kaljach, I guess, dulek. I guess, halekjev les, nilly kutamach jehan a fuaimean illa sha kielachig, L.A. palatal glide, L.A. palatized lateral, palatal glide, I guess, marshinner. Had en Ruthus kutami she gere an El palatach shin and she shin and fuaimean ha tradition to I guess shin out in gal. I guess va Dr. Nance quote ed Peter Blinyan at the Gaelic Shitternia. So he had Blinyan ha shaun Vorenich an Lewis. I guess on the Darna Blinyan va Vorenich Carmeanuishach. I guess she teaching about an glasahu a rukik a hokig an Lewis. Snursion quote nienen geakin swing mami care she 3 geag is keher geag bliana rouge an Lewis. I guess geag an illa yanunish, nien an illa yanunish out in glasahu. Ula an full intervene the Gaelic horo Gaelic stay ach a gish yananian out in glasahu I guess geagun farent. So kne horo Gaelic hula dunya sadachi. I guess Madahishiv Gima Soya get the ha El Palatach Guma tradition to Madavichin Dul, Aikna Nakalikan, Aikna Kadich out in Kalichin, out in Lewis. I guess Kujoch Aikna Teaching out in Glasachu. Hishiv Tadidu and Dahuj out in Lewis. I guess out in Glasachu can row Naskolin and a street Gemor Lation El Shock is nach row. Gehari en brain fachkel nach ro and El tradition to Shaw ekevor kuch. So shin I guess jirig taring it and I mean kinchach can be skillach in a thing illach taring it in y'all the sakim so man fisak being a gobed a Czechish and in Galk is Conaltrug I guess to see it najetiv thing is Shaw higamach Foghlam to vein the Gaelic I guess a hekian in a curse agam agis deridu hamimochel good nachel boom nach tradition to havor eik dunya a hekian a curse agam ikenoshach agis gavel ASVN ounce no boom in no tradition to eik a vor kuch in a holy kakam expression a gobertron vliana gema crue as boom nach agis a fiach and we over the yen or shin. So okay, so had Solyard gevel privilegiingly form nach Kersana hashak bisamarche did it. I guess Hanel fisaking kinch ach and with this collie gehound gevel shot triplejach salu gevel she na meskahulu the shina ionnsachadh man a canon and aking bishina ionnsachadh and fuaimean aking was a og. I guess Shaw peaceful Lervis a Janet worker I guess Tycho Hench of Hanekamach in the annual review of psychology I guess and in Davilas critical periods in speech perception new directions the Sean Nahai up to 8 months of age infants reliably discriminate both native and non-native speech sounds differences
but by 10 to 12 months of age, they have difficulty discriminating acoustically similar non-native sounds. So, na hasha kielachig, ha reish chorich nar behe, na de vishin a ionnsachadh nan fhuaimean out to hier can and agus is avish go chicken ration go krieg, na de vishin has kaim shachog. Chimical bliana rouge, gumama og, agus as kutenik ganya, fatum is noch clown, aan een vol intervene Gaelic, fysik ekenide as oikje, middel Gaelic achgestij. So, I guess Shaw Pisa Hachina Mach and Triple Jahan Inertion, Shaw Pisa Hachina Mach as a Faparakin and Jew, I guess Nahuter in a gra, no skrieg. There are motor skills aspects of pronouncing a language that only the most gifted second language learners are likely to invent by themselves. So in Triple Jahan, ha inyeg no ha reish, gama chorij, nidavishina togail nam fhuaimean Shaw. To eistech avan, na de vishin gumama og, no to osmosis markabit. Ach, na de hiki again skol, haid fata shaket dead in leanshin, agus na de hashik is clown and phone to vein na Gaelic. Bid fat shaket at a ratio, agus nelly kolach, gen ionnsachadh fhuaimean, uda na Gaelic, to osmosis marshin. Hajane boke glish hain a chuj, manahakam, eik bar na skleat shaw. So I guess maar kujach maar gunnig chin aan te hier looi againn in shin. Kujach en trippetje gaan aan een van na guding gaif na fhuaimean ude shaw a yenu. Gaan gaif fuse en klointjen shaw Irise from paper and Jew. They're expert in automatic sound categorizing behavior in their first language, obscure, for example, differences that are insignificant in their first language, but significant in their second. I guess Hashanula Yoloch has Skielachami Shaw and Jiffa ha a Kuj Kamad and Kujahan and Hajiffa Hadulikis a Dunya againn and Jiffa edit L is R ounce of Urala. Sally give on the fhuaimean shin hofash, I guess ounce the canon and Achgason Hajane or Jiffa edit and da uam shin. So Marshin, Khane interpretjahan avan, nach guding gaif de fhuaimean Shaw yenu nachel nach guding gaif obrige gemaak kimmer nie eet na fhuaimean Shaw nam biol ach kujoch hanili advies a klointje nachel de fhuaimean kerste achke. So shin in triplage, I guess anish, I mean giri gluisid gu maguje bech fuasklug, I guess a koite de vaporagi nach gegorij. Quite as Ranjish Uteraking and Jew, Tasha Dr. Young, Hashi a goped out in Kanachas Grieva, so applied linguistics, Paterash out in Nijig Sheskits och, the Devami Hinjik Bliana Rishakis, has to goped in the fhuaimean Akam and the fhuaimean Bureau Agam, by Hina goped ounce in Olhai out in rank, I guess a Czechish. Na bureau is een niche hij a drieëngelag je hij goberleer Piers Messum agus hij de company Gàidhlig Foghlam could doi pronunciation science limited but in genie training like teaching agus a Czechish kind of teacher and kiminivisid a Czechish boom na goed na bureau jan nog ionnsachadh. So shin in operach agus ounce of paper show had detachment kujin mogen obrach and a mogen Czechish gaka. Give me the genu show. I guess ounce of paper. Oh well, so here dolmach J had the moladh. I guess Kabinisar J Sean had the moladh. We argue for taking an articulatory approach based on motor skill coaching paradigm. So J had shouldn't eat the keel of English. Well, in Bethgahachka, an adje of the and darn alive, could edibse out in Bogrig. I guess Jidek and Nachis can be in the ionnsachadh komisach obrige gemaakt in the fhuaimean a kerst agus gantorstes Czech is a gobrige gemaakt kimmer in nie eet na fhuaimean shin and darn alive. Ernio and in live villa.
a gal ri modh-teagaisg guma analytica agus a coit fhuaimealas na bureau agus a minichig a hulrid technicach meien fuamnige gans of Eurola. En aatje in daaruit shen, hij be de coit fuamnige maar skillen fysikach. Agus maar skivali de Tjechisch rutigen fysikach kan luachlesa, no a Tjechisch spoorse korrigen, no downsa. Agus a minigig de ridu na ha takish na ha before de attackers not the veal, but if it's to form the bureau no canon to be illa who cares. So shouldn't hide the keel a motor skill coaching paradigm. Such in Gumad the Galaxy von Doi Vestunia a Czechish form the hug marisage. Well, Jed did you do I guess ounce of paper shot had clackied 3 exemplaren. Had the clackied 3 exemplaren in Shaw. I guess dus Shalton claim, maar de hasha go bed. De 3 exemplaren, ze hier domach, ha accuracy chakam beam. I guess ha beam aan savor hula canon, a go bed down in doi, gumama et de galaxy, a truly prosage na canon in shinkimo, shinkar kjol gach canon, maar a kudishin beam na faklan at the galaxy. I guess ha beam aan savirula, what was a good if ionnsachadh guhari de kuchikunya out in a hateful canon and a klechis beam and doing the galaxy. And darna shempladachkishin and schwa, I guess how me dol hjalting a dol hjalting and a shempler shaw glaisha. I guess my should fag me in shine. I guess in Urshan Kujo ekkersikach suichug na tangi, I guess Basha Urgo ach is kolach, it's high the shalting fianish Kujo gevel. Aan een gach canon ha suichig saartje eken tenga nidaha en tenga en tav ether fuaimean agus gevel en suichig en tavshin a boy lodged fuamnige gans en arsinjach nid a quaitus to x-ray or kuchik in a brian sheenish madishempler hugh gevel en tenga ach a suich ounce veal aan een doigma et de galaxy van doi of this en tenga suiches of veal nid of its kuchik in a bring the bureau on the shempler. Agatosha relation schwa against from the big imichi do hadished in schwa or han schwa again kuja kansagalik if one gemakitimaka hakin outsagalik. I guess and schwa she formed gorage a hound I guess car neutrach a klekkishin ounce dachan and on a bureau I guess an ganet air formed again gun vein. So my shempler ounce of bureau ounce and achel about well ha and beam about akis marshin cookie sheen schwa at an a so an attribute genu a mar a le beam mar hat so about chachan shiniger about she from like walls of gorage a hashin and shin and schwa no taken ha kanshin taken she taken, she formed a gumat gorage. Erno Sagala, Kanshin Fata, Fata, Kanishin Fata, Kanshin Ballet, no ballet, Ach Kanishin Bala, Kerst. So Sean Schwag is he is Shin and Saula on an IPA, she E bonaskuna, I guess. Collectively, Gemadiv a heckish show ad ahadish, no imitation. I guess Marshin had natter the accuracy kruachug, accuracy physical kruachug goose and form shot a heckish alan jefferhuyaki, and I guess shot you. I guess the head the void head, leaving me shaw. Many noises analyzed as schwa in perception can be described as open transitions between flanking consonants in production. Compare train with terrain. Train has an overlapping T and R articulation, while terrain has an open transition between the 2 consonants and a reduced syllable, e.g. a schwa is heard as a result. So terrain tien is odd and a really hela. Terrain hanata de no open transition. Really Chanil Fuamregenshin.
bishin gachloinje mars gevel schwa out. Agus tukjin shin she kodam avachka inertion of the kruchig natter accuracy. Agus shaw and accuracy. So Aun and Griev had open transition between flanking consonants, cultically static kinch. Agus klekiad shar marvunich nehecracy hiachka. Agus a gober in shaw at an aberst, it's 1/4 ounce of Urala. Agus gisarcha at 1/4. A coit at an aberst 1/4 at an almshen. Hishin geweld kun you dash schwa elm. Court, well, she she da over hashin, she diphthong hashin. I guess hashin lodged. I guess in darna 2, well, she you fata hashin lodged. I can ter, I guess she schwan out them. I guess in a hanishin shin a gasted kersh, she it's 1/4. I came to a miniching could kanga kujikin vo Japan. I guess fadavel havoid a hula fuaimean at a leisachig and doy at the galaxy for Shaw. Well, hi kumat it is. And doy a klekiad in Shaw, I the toshachig in darna 2, kersh and he had king. I guess a torch at the ionnsachadh 2 gra lay you fata gima soldier 2. So should I the gra okay. Nish Jane da stat kinch in tishin miskanu 2. So shy t 2 t 2. It's an inertion innerskavel shinachka kirk quart ekendalshachen kirk core ekendalshachen shen. I guess the yev 2 core t 2. 1/4 2. So he should really so he dolamach hanelu and dachas can be kuchikin Foghlam and illa ionnsachadh schwa marshin jidik to eistach. Ach ik kerstam hanelu fiach Henry fonyalis nabirla avinich and shagas written about technikach ha accuracy simply aha kolok re accuracy physicach gema simply againn in shin green physicach gema simply active in shin. I guess Hasha on in doy Hasha bami swingige the bami galeeg Karen kolok rishin doy vis mihin a Czechish kucherum in Gaelic ounce of class. I guess bami jiri just point that unishempler yin shin point that the gober physicach as form ounce of Gaelic. I guess shimfuma hamigiri Genu koller even dras de she sua guach at a vellum. Ernio a Fumishahunda Kabirla voice feller frictive. So sua guach at a vellum. I guess she fu mahoun nach ounce of Virula, Akan and Korahuya car spatial to Achanil and Fuam Shock to be into Agin ounce of Virula. She Anua Mahagin a Toshak Fakal a GH Lehin no DH Lehin some be and show Toshak and Akal Rav Marishempler. Shinin Sua Guach at a vellum. I guess there's Sayunachel and Fuam Shah Agin Sevirula. Hanil e Kujoch, a Kavorkuj scanning, no more than Kuyu, in a hole in a Kahikukum out in Gàidhlig is Conaltuk. I guess get the vision a Gopit at a Gàidhlig and Doi Analyticach, I guess, if one Nichuk the Gàidhlig and Doi Analyticach. Bishin Kujoch at dinner accuracy in the form in Shah, Jenny Kinjak Practicach, Gumbudding Yana Olani Hagin, the form in Shah Yenu. I guess no the Hikiad. Hookum and Noshocher Sayunachel and Form Sha'achka Maristi Nahaja before Illa a Hachkamar Ha. So Marishemper Bikuj Jinik a Klekig Stat Guach at a Vellum. I guess Shenny Marieshin G, she stat at a Guach at a Vellum, so Gab.
cúte tíireach gra gabh an áte gabh, mars nach chaliad a sévige. Be cúile a cleici suag neohuach ar a bhelam, agus seo an fuaimean goma áda Jack in ounce of Gàidhlig, and a dhéibh sin le CH le him, so chav can cúte chav. Agus cúile be the cleici suag halatach guach saú agus sin a dhéibh sin le DH cúil mar yav mar a siimplín. So cimid a bhí sin a glúasid von na fhuaimean seo go fuam go suag guach ar a bhelam út a tradiisianta go gav. Agus is ha íontach ha na holaní galóra cúte go mama duribh. Is ha caiinan in a bheith hína ionnsachadh na Gàidhlig. Sé fuam go ma duribh a bheith glósa agus bhagan rí opad a gunna grach ar a fuam seo. Réis de fata gus an ro I agam. So, cymryd y fes mi hyn y gober colro. Wat, a mi jiffed ekers I hyn ionnsachadh fo jiffer gynjach. Sio cw che gyn ekers I hyn agam. As ha edrych I sydw a chol I cwtyn hol yn agam. Agus yn rwyd y fes mi a geri ora, ydy tasach le fach go mar loch, le suag neoghuach ar y felam, le CH. Agus fiach ar I glúasid yn sin, gusuag legu, agus a sé GH yn sin, agus a criach nach le sinach go rav. Agus in cleis a hawn, be the tasach le CH, agus be mi a geri ora, and CH sin a cúmal a dó, fat greish, agus an sin, direct smunich get an achgol rav, smunich get an Asian, agus could an Asian ead, as a han suag cast a dó. Agus jevtun sin suag guach a velam. So Sean, a hin gainu, loch, so cumin CH a dó, loch, so nursing could an ead, loch, rav, agus arist, loch, rav. So nursing repagnas luia, loch, rav, loch, rav, loch, rav. Agus nursing baguja kirpiar noun, loch, rav, rav, rav. Agus, have you shown a gober le hula omanoch, has ha ekers I hila illa agamach, be a gober le kuchu. Agus arist, and ruta ha ma ha mi sminich mun vog obrachshin, no mun vog hekish shaw. Get the ha shin technicach gan teacher magujas, femian teacher no femian origi, get tuchin timida ha form na chug a gobert goose na ekkersi can shaw chruach gagis a rui. I good to give the ulugular neo hecnicach yan a scholar. Heligids and less tuchin gujita catchavel and vellum. Caneli gujifid. Bit jida ka goberton ekkersi can shaw, agis a ionnsachadh na fhuaimean gusaveli dachga. Kujoch, hicha hamin dachas, maragavig ekkersi can yalehij, mahashin kadin kleisach no kruachal, gemthuchin and chundig gu gamichen no stacha oring, kujoch, rutavig fregerach le lishna uishin na boitje is dacha. So mi hin er vi a smunige get oren a jenning leis an ekkersi gagam se le suag guach ar a valamas, agus mio guach, agus kimada getting oren no rutakin a vige gobet ar a darutchen. Ach kuyu le vi rupe cruach la mi smunige makujin gen gavig a lehid shigenu. Ach mahashin geri gal kimadash and urshin mahashin geri shoyenis, mahashin geri a vi genu barach ober a gunne ganoach formnachug out in Foghlam no tervein na gal. Kijk hoe ire, je had een kutje na bachgien. I guess you're no doole a hagin, a run. I guess trauma kutje van me nach is can put in klein despot kutje na keisten shach. Good cottage. The head keist a vel harshin triplage a vel en chown gelsenach movie a ionnsachadh gal tervoge gevan astrologic.
wel en Jelsenok sin haast als het raad. Kujach, keestille, wel moran teacher in het tukchen fuaimean als een doi hetnikach a legiglo a hekish. Je zei kutemachara in Shaw, ha moran dunya aan een vorm te veen Gàidhlig le Joe uamnachug, le fuaimean guma tradition te. Chanel sin a kielach kan binnen goed fuaimean a hekish. Kijk, is gejera, nu de van michin, must de jun zich mekanen is happening groß a fuaimean na björle a hekish, get a feeling to severe maar hier canon. En ook is de jun zich niet maar about fuaimean gopa dakis, a binnen go inertion fuaimean a hekish. Akis Chikish de hound, the vel moran teacher in againn a-nis, the chicken fuaimean gan een doi. A legiglo a hekish. Kujoch a vel fisagin a shama kuja kuspin a vapor in you, a vel fisagin kimmenhage fuaimean a hekish gukerst and lead Foghlam voki. Shaw jirakun a shempled, agis helme drakere shaw and doi herst, agis maguja gevel doi an illa aan, a vel barak rannsachadh, maguja rannsachadh, gniavach, teaching in a fiach and jiffed. Differ Vogan, agus a cruach nata de program is Czechish woman and leib Foghlam to veen Gàidhlig. Kujach an urshin vel na stuin Czechish gimmachiaki, agus het east van me getting die soyer in Shaw had moran in ish geforschenach, ha moran Joe stuin Czechish is phonics akin, answered Gàidhlig. Ach, ha phonics co uic ideological, ha fuaimean chian ro phonics. Maguja can be at the root healer, ach, logical, feminine fuaimean of viagid, must putting na fuaimean a chingle le litaken. So, ha jo stu agin er phonics, ach, a vel stu in Czechish imichiagin er fuaimean gavan. Agis, kujach, agis shaw, I mean, it'll be a miorach ger shaw moran, agis, ha shaw kujach a bunting Rishin jespid of agin Czechish grammar and Louis Foghlam to veen Gàidhlig kujo. A velna kormen kerste a teacher in ionnsachadh uamnachadh agus mu via Czechish fuaimean. A vel the kormen out in CPD a vi a gopa there shaw. Agus kujo chudding we shaw a vel encountered this agin a vel structured agin out in Foghlam. Foghlam to veen Gàidhlig van school suas jana kurstig en agin ik de college a vel ho visse genu kinchach gevel not de destructor heers der shaw nach heli jirik attackers en shit se shaw maras me en le jeffer heacherin gevel sin genu kinchach frontistem er fad gevel a clown a ionnsachadh de fuaimean von Rose School right suas jana kurs agamsa agus Chanel Fregersten agam in occasion shach vami dachas can be jespedagin ora agus moran tangerson eistra ko agus moran tang radi agus shin and peace agamsa jana chanig jeshel agus nimi maguja stop sharing a sitting hall shin Moran tanga him, was sin gama einsinach mar a saist. Tor hoku tor feinking gama einsinach agus ha mi keinchach gun bi biachgen e kujaku a chuspe. Wel dun zijn Piers en Tasche, wel keestig dun zijn Piers en Tim. Maar de huwelijk toe ga ik leo raakmse. Goed, wen. Als je er gewoon eentje nog te worden, denk ha u voor wie de raakmse aan een fhuaimean fuse moest de horsig heen chicks. Kijk, zou ik een tool horsig jakem aan linguistics zille. Ach, hoe fhuaimean gasse wunskal als ze traiden. Als wel, vind ik dus een kleine breder is haken je mogelijk moet van sheallas. So phonological awareness, I guess go kutnach sa hashin mar came imsachi leintinach clownoka. So hasho togail vo runamsa who've doi chikask
agus still roots to be like niamh. Fuasclis to be like niamh has sin a cartadum agus a when you have go math foodiste if you could lihit in sheallas a class at sa ha tuiche agus sheallas ag teach an mis min. Hoku tar fingen inchineach agus tar kistin agus vi inchineach cleintje wil gunje ile kutje gaan nimmer son vi brief van eitje mi jo niet ach maar mòr tank was ganja really inchineach. Dat hoku puin ma kutrach an sin gwen sé stocha gema trí hísin agus kleine sin taispaní an Charles a hacket an seo tim nó bí sin léig málaíon an an paper in húh na haá a cin bhí déanú an an film bhí na Gàidhlig ach cha bhí na hééis siimplar an practica chaán a bheits gar cúteach agus gar stúrig de fóscla an sa chlas market agus hoku tim nó amis nó gwen chan caiine an có hoké den is ach chu man an CPD a bharach cuasaíchan is éile pein go aintse nach sin bh dúis a bhíar an togail sin agus nó bhí smaint I suppose an rut is mó a bheit búlaigh isteach ó búlaigh isteach orm sé a dulrás do thoiseach an taispaní agus bheit brí mar dhéon cheallú an opera cléirnánscéin ba sealtain mar a bheit gúirteach tú lacacha stácha tachars nó chuú ha fuaimeanach ahadacha nó chanel a chláinid an uamneach sin ionnsachadh go cearst agus ha cist súlaimí gan bíon rut a chunig sin an rannsachadh sin a Sreath leis mar han de barach scoilearan an gun Gàidhlig stoid sin isteach de film bhí na Gàidhlig. Súil beach gan duine sa bí thuh sin agus mar a gútín a bhí déalaigh a gris sin san námúteach. Seona? Well, taflacht san sin tim bhaig má inchineach. Rute cin je búla garm is mar a hoku héine sin rodí ha mi galis na ha gra tim mú na dúlain agus a bheil go leor de stúhanacin a bheil luchtteagaisg Déisial nó bhfuil at uimich téir an seo galas live is sa chlas agus sé cist bór a sin ha mis minichuig a choraman mar seo léifímal goin úlaigh a bheil céiste géirí an cúteach mú is het mú chaint luchtteagaisg héin agus mar a chai iadsan attechuig agus dócha is het gnátere cin can iadsan go bhfuil Hier Gàidhlig achanil fuaimeanach búlach ag ire, ma has sin je macher tean Gàidhlig nó is agus gin canna dócha cáileach an náte cáileach nó búlheach an náte búlheach agus mar sin go sin thuchas sa chláán a bhfuil sin na gúlan a bhfuil na gúlan gaibhsan an dúir sin a fiachan rís na fuaimean sin a hiicas agus a háist mar an big an a chláin ha chála dúa. Agus a bhfuil a nimit al a bhfuil sin go ddífar, ha go ddífar ach rút be céile bheit mit al an an big na bín an sa chlas le ag íre na hartscoleg agus go raibh a géisteach rí chlán na brian agus iad a fiachan rí contra go chumal bhí chéile agus chumal dúmsa an sa chlas agus bhín sa fiachan rí an cearstacha far an bige imimechaí sin na dhéanú agus ha mi crit sin cearst na cear an rút mi dhéire go bhí na cearstacha gaibh sé na fuaimean a ha sin cáileach nó agus a ríir stocha gur méach go sin ir mo thuúbsa go bhí na cearstacha grammar nó taithgaibh le briadachas a chu rút mi dhéirigh stocha a bhí na cearstacha agus a chlas sé fuaimeanach so ha mé fadaí. Yeah, agus ha mi choú sin agus ha bí sin a bringen seo rinne gnáach an in Gàidhlig is conir cúteach agus
a mach cho feis sa ha fhuaimean, cho duibh sa ha bhí gobad fhuaimean, agus had only ranni colum na a bhaid a gobad fhuaimean, goid ha gimama feis. An ruta ní hín go dead ha bhí mi a ceirsteach fhuaimean na nólanach idir out sa chlás. Bí sin a genú darú, bí sin a gobad cola accuracy mar seo far nach elin a bhí an solas in sinún ólanach, bí sin ula gobad cola. Ernio ma dhémas mi obad le ólaní gusáirte fhuaimean choragin bí mi cumul cynníf an áiteachí le a gachacín is a gobad falé. A fís an suíoch falé as fadam mi was a fécalach is a gada. Mi jirig húnúta agus mi jirig an gafu drug past ha future ólaní a gá guma percentage get a ruth cartochgol a hound gaib a bhí fedical a hound gaib a bhí a gobad so ha mi dul let go cínseach Shona gohadi le dunya maguja like clown maguja nachal like jiffet how coy gohadi like giagan is like dunya oga fin to be loss of faithful of the vis to go but storage fhuaimean nach. A chan is when you can the bidding with the accuracy can shock keen shock the genu lisha class or fat like a shin fan a big gamification no genu order no genu root again greenvach a fan that big Lolach or Egypt, ik hier chirek maar skively de ionnsachadh cleis, maar skipping a rope and over the kin I guess shin and short route that at a rumi smoonjig shown it I guess a chain rash yan a kish kinshoch hai kutemach wel jo uannachig eight the teacher and shin here came Shinjir hier came, agus ha came ill out, Shinru to hami gini moladh, gewel, hús ma ha jo uamnach gagid, bimit has to be yolach mara ha fuamnach gobed, or, and ruta ha, and obrek, clarnanza shouting, ku you leishin a teaching in a scrudi out in glass of va jo uamnach a karo a clown, gahogel. Agus ha an ionnsachadh at the náisiúnta mara hashin a kitchen Foghlam fhuaimean hana unique hashin. It's called not be at fisa kleinchen gewel na fhuaimean ceart. I guess I mean kinshoch na holani chagam an galak is contour nervis me gra actually now genu how it's be shinga gobergu analytica leis na fhuaimean so putting go brian out to doishaw being actually she suag de fall cruation chane suag dalamach hashin how gra yav canilla gra gav. So I guess hanuli it fees molko kaveli a generation know how gra gav and acha gav how genu stat and acha suag. So yeah hami gowers to pinkin I could kinshoch shin gusawarcha who vi mama fakel le giagan in this lately in the goga. I roash kinshoch. La tashin female. Tim hamavi a gispet the lead. Malishko. Wel dyn sy'n biel sy'n tîn ysdiach o biach gen dyn sy'n biel yn y chwsbar a hasio. Gaan je biach gen no kees in die dag heb ik zo'n keer chwsbar a ha gyma ymychi wel le ymychi agus gysorich leis maar a ha gnoich in y dol hu filantoch agus ten arsenjoch as een sculpture a mis ik gewel tor jispet in a haas to de chwsbar show agus gerid of rannsachadh kujoch or get gewel maar de huurste heen gadison na sharna va diavak in je hoef vonniken gaan neel en chicas gaan zo'n de lucht chicas maar behoord agus kujera get gero immersed ik een Northern Alliance le Highland Literacy or zo'n show na skillen bunasach ha show sa traid an ein charo mun Gàidhlig charo mu dagh a-nis charo mu min chanan agus
had I fast kunnen fhuaimean againn the small. So I mis munig go begin ionnsachadh maar gun ra well nan ra rut againn a bharach againn gut nan ra rannsachadh againn nan ra stúdig na sgoilearan a bha ricsiniochar son teacherin gan jy dig al niet ha gamas chicas maar deagh teacherin ha einsen deagh en draste Mheadhan is skillen sin go bhí achcha bhí min economen leisach professionte bhí achcha agus a draste chaéiler son na Gàidhlig. Ha go leor mé go má go funneolalas is skillen ile ha sin ach saoin ha ulastíiste is bearlach gan ginne séiste Gàidhlig. So mar háidir sin a mis mínig ag atá opráin haastach le fuasclíon gníomhacha seo a mis mínig ag fuascla gain na thuladinne na féimeach ganachcha sidíireach. Úne, sin úne. Yeah, agus sé céiste hagam sa glúsa Glenn agus Seona agus Roddy agus thuladinne seo chéist mi cheanartas agus trachted ag a thula iad an in Foghlam trefein na Gàidhlig agus fa mé riamh chuir Foghlam trefein na Gàidhlig ag a tréisiad ag a cháiste a mis nu go bhfuil cuitamach go bhfuil sin smuinneach lentinneach right throne tistam suas agus Jenny Keenshach go bhfuil sin a Czechish agus go bhfuil an ionnsachadh againn a ionnsachadh na rutin ceart ag the ionn ceart hu gramad bha sin a brianar sin mòran cunnevisí de ionnsachadh jiffer trachtain agus mar sin idir cunnevisí de ionnsachadh jiffer uaman is ciman in sin againnecha get an ionnsachadh sin at a héidir a dirt. Catchas and chig and stúdig agus and countered this and Leishina Mikilach and leadership out Structon Shaw out in Foghlam Gàidhlig ke hula ida a Jenny Keenshach gevel gevel and ionnsachadh againn de idu a ruction feeling to. So I caged for the hashina caged the hound. Nu flikkerstakum se. Han je een flikkerstakum to you. No, I miss me. Yeah, kwasa chike. Kwasa chike rannsachadh lena sa dirt like stúdig in Russia. Smálian. Well, I did a brainer Malian ha mis min gezegd en we min weer boch ja we zijn agus a mis min gevel herire gewil choremaan zeg teen Tim agus Roddy agus gewil G Meyer rappig agus hule katle agus ruten gniavache sin a horst is ek de goed die gele no wie een goper project voor een big en komskuut de leedste fascan maar een big Tjechiske goed die gele een wege een boer ne fhuaimean sin agus een wege torsteiglet ne fhuaimean sin aan de wie een kruige choreman aan zich laatste wie een saaske gneevige se leed bescheskelish macher rap no ora no rutikin ha haringach is twacht voor gai van de wie is ek de ik ionnsachadh sa goper in a fhuaimean ha sin smi geréisisin in jaribh seirse rút a ha dhí sé mar a thuústú héin chaile chlán chomáchal dé hat a ionnsachadh nó dé hat a gra a chat hat an stúdig is ek is na fhuaimean ceart dhéanú tra bhí a goper garrison leid is ek Hasken de gorin no kepaG big an agus smíhu go big sin rofach féman an is ha hénas min chu timne Rodí dích ha an drast agus táí hasken a chuúdi chéle a sa bad. se rut a ha bú agus steach am stáge sé an ionnsachadh gá an ionnsachadh báoch mar agus le fuamneach stoch go rut go bechorige ma has smain sto go seo áráis na hiad céiste bheith timir na slides nó dhéon an go leor a ha an fóil an buki mar agus ha smainte go bhéh sin go ire ar glús a ruirt sin agus áitecha chané go leor a ha agus sin bhí brííonn seo thuh grammar a thuh bhí tuco bríireach is séle ha leisna sacin árin mar hiitear in bhí cruúach a bhí leisach an skillan sin fáléh an bhucaig
agus go bhfuil fuaimeanach a tionnasteach den vescicha go haseo cuideach agus mar hasin éidir bhí brímíon gadasan nach. Chenne stoch go bhfuil ina sasad de hítear in bhí smainte mé grammar is canon ruút a hair paper mar go bug agus nuair hiice don uamneach chéin well ní sin ar ddíchail ach stoch go stoch bhfuil an talmán a bhí smainte mé bhí dá Seisean an barach daoineach agus bhí gúlach agus stúhan ar san títearin. Chenne stúhan ar san an scoilearan ar san an títearin stoch is a ghiad amach agus an nuair sin a bhí beachtacha géad cunne bheith imimechaí stoch a bhí goparin an scileann seo ag go thula íre ha mí céinteach go bhí siú gra ach channe leis go. Beach go héin na him. Yeah, sammy gal she rutavis she seo hiad rutavis sin ionnsachadh ans na ciad canan an acin sin na fhuaimean agus ha tinu cíal a bhí atáiseach go trás a gas ach dhéimigh túnar sin a bhí gimá cruachil agus ha seo a gúte parma chomis hain say nach chel jólasach med oberéit na iad an seo. Ha mí ddíireach cur seo amach má rutacin rúdig takers gynfydig to yn sin smynige gedd dóin a bhí a gobed edís amach géimiche no óring no dóin a bhí a gobed na fhuaimean seo go fisicach agus mar skill in fisicach agus mi smynige a gobed go má tra agus rutachanning mín teacherin agus ha mí feichen Jeez for Gaelic Connaltar and Shaw, I guess had she out in Gaelic Connaltar Gacliana, she fuaimeanach the hardest cell. Agam have been me cry. Yeah, I was that kutamach. I guess I've been the holy galoric Dorinjach, Duriv, I guess Dolyat, Guma Hanil Shaw, even colloquy written illa hide their ionnsachadh. I guess. Kimra dul roberly net Czechish gaha teached aha ervian out in dreach va fike bliana agus a fiach henry and brosnachig va mi doleran torstore ach and brosnachig gevi a gobin a ritikin ha ferrikin hokoyach ha jo galachka ha jo umenachka ach vi a tuchim mar a ha fuaimeanach gober gisenersin gisen binnenkaif oberlichna leis na scoilearan nach gan an dóimimechaí a hanil sin amach ddíireach ionnsachadh CPD sé me gúide seaching no ganna trí ddíireach a bhí a Czechish fuaimeanach fonjálas dhéanana títear in an dó. So sé céis car duibh a seo an is minic. Yn rwyd ha matem gyfylet dawn has, na hodden ich efo acet am na Gaelic Connaltar agus gyfylet dyn eisiau gamas o'r Tchecus, so ddim gyda ein rwyd yn eich ceart ys na glasi. So, tafel out o'r sin. Wel, y charsyn, ha sy'n edrych fi awn ers yn ŵr i hyd yn ys. Mae'r heil, a fel ceistion y farach ag dyn iac yw'r sy'n tyn? No, stop yn bachor gain. Criach. A chuidir in éige ha seo. Tang, sheallas. Yeah, okay. Well, sin agad é agus muid sin faction tang orst san taisbinach cho eintnach. Jo chuidir bhóg san stré a trí de na club Irise agus go leor seo Richnúasach haast agus an dógus stácha go ré bunste de glúasat mór an súna Gàidhlig a bheith sounds an taisbinach a seo go gabhas hí sin haast. Áréit a charstan. Aiche bhain drasta agus tang mhór ar sin bhí Mòran Mòr an tang a him. Tíri.